Dan je distrofičara, 6000 nepokretnih, odumrlih mišića i slabih srca. Život im je gotovo nemoguć, a okolina ne pokazuje razumijevanje. U nekom trenutku života samo se osjete slabi. Otežan hod po stepenicama, teško dizanje iz čučnja, velike stepenice, prepreke, znači autobusi. Naoko ste zdrav mladić, hodate, možete još dosta dugo hodati, ali kad padnete ne možete se dići. Onda prolaznici kada vas vide da ste na podu i tražite ih da vam pomognu, oni obično vam se znaju nasmijati i kaže aj dečec, prerano si se napil, daj se otrijezni. Bolest napreduje, pa većina završi u kolicima. Oni trebaju svakodnevnu pomoć druge osobe u oblačenju, u hranjenju, u najosnovnijim higijenskim potrebama. Što vam je najteže? Pa ići na WC i to. Ko vam pomaže? A starci najviše. Ne propadaju samo skeletni mišići. Vrlo često se od malo većeg zalogaja hrane mogu zagušiti, treba se voditi računa. Slabost je u disanju i to je najveća slabost, jer šta se događa? Osoba koja joj ovi mišići oslabe prsni ne može kad se prehladi zimi iskašljati se i uguši ga taj šlajm. Distrofičari su iz slabog srca, pa mole građane nek barem njihovo ne zataji.